Ki pajba anu Kershan jongka UDP na soyong constituency kilai kublai badiaro ya uba amazing kurba halor ka jingjob badan burom uba sensyar kuparoi leng dot haba ha ke election MLA kabadang sudah penbena ka singsa jan ka khalai trek jambang arjara pholai umau por habayo banekran ber ki pajba kilapan pau ka jing ngokmen ba uba sensyar kuparoi leng dot haba ubayo ka jingjob uba deru uba mi bujili ha ka jaka jo uba HDR leng do uba lakhatno na ka sela perthei halor ka ne ka jingjob jongka UDP na soyong nakliang ki pajba kimla krem da ai ka jiaro yoba amazing kurba ubade uwe ne kinelap election barat ba nakamata uba sensyar haki jingalang jongka parti shoban poi ka sngi tebut kilongru uba ude ubreu ya ka ba ublei ulai ka sap ka ba kerpang badongru umde ubreu ba kantok persya yano heri usupan painia ya ka e ka ba kiwe ki kran persya Ilas mo komen kan, apa hilayas ngayon ka jing tam katate. Ikum ki pajba kinong persya na jang pengilas mo komen sekati ngidam jingkermen bet ya kira-kira bidang sak sabian barakot ngidam jingkermen bet bahkan dang tambe cibun ni kum kipat baru isneu sarang kan ba idon kum ini irangba mo namar imdai teba iru ilam sesma ibu nadin taya kane tengiru kum kipat ba kino persan isneu sarang ba idon kum ini samla giwei ru ngim kot bor ban kot cingmut kum ini ba tengi kum ka constituency sayang tengi susarang kan ba idon kum ini ban yap haj ban yap liu cingmut lemte ban pen ilem sekiwei ibom smutu ru ila ban smutu along kum takai kajing kublai le ta ka kerpang kale cha sei kan namar ngileng ngim smutu te ngim nang te ban yap haj le ine le khantam ila long ipro ha kan kajing mut kajing perkat te kajing kublai kerpang le kan le be chai nei ba amsing ide na mo kuneng ni ngadap da kajing kemen ha kajing tres tam jeng ini mentakan urlong bet itu iba amazing ya itu min shwa ide inong yalap syaka ba deng samlen deng re mentapat nakadaw kajing pet no jong I syaka MPP ikri ano syaka UDP hoy mangaru kum juhi hawanya pet no syaka UDP mentah ayasno na ba iba sya uparoy te unsung tenak kanya kane kajing le jong ispo ka MPP ni ko abi bandan ha kasrilu wallahi ong menta ba kayo soalang bat ka MPP ru andre ni so comment bet bangin pen job dan buram ya kata kasrilu mlajang kan ni itu te ilatre sitam de na ngate kumban ang na kandidat kajing yang MLA iba sensyar ko paroy kalau long kumbayang mai namar hadu kata kajing tre sitam mai bakat no habat keren mai kipai ba ki risa ba hadu kata dia kajing keren ni bapup te kam kata kajing kuman jeng kipai ba te kaya bahasa iba amazing kiblay sibun ba amazing la tre sitam hadu pengen apoy sa kanila katong jong kajing job ni kermen skamba mentangin yo ba kanila kajing job ba amazing ling ba jong pi kiblay sibun ni pi kiblay si hazaro na kapag ibang nilas mo so tanak pala da magi ay no ublay ula ay ngi kum gani ka pori ba sensyar ko pa bay layo ban lit kat badang yaw dang lit ya bon te kawai ru kalang ka jingkar ko ni mahehi ni ru ni kwa ban penjab dan buron namar bagi perkat di mahe HDR ban sa kawai ru nakasibot jeng ni kapan yap ka em kadi ka jong ni te ndani ay tang kitahi hakaliang jungate naslo kumbai amazing te ikhan kun thobriu yai hinde isu pensyai be ya kai ka bai amazing I pensyai ya kai ka baki keren gitu ki baki keren nakaliang jong ka parti NPP tang kita hi ni next kan bai amazing ru inang kiu susu hi hakane ka jing yalap election gumne mau blai whatsapp te yi sabangi yo tiktok Jingkerman ken, Idam jingkerman na marbo enjat ay ini kurtang bangi kersang bangi. Udang tambiang, Yusno kuman, belum ba jongku ba ulala ban kreng ro yaki pajba, ba ulalong uwe nong kersang rabba jong ba sensyar. Te belum ba jong umiu ba masing ubalayalap hakaneka election mangisayo sibun kijing job mo kijing job hakaneka constituency jongi kemen tam de paling ngerap dan menyerap
Jadi tam latih lupa ini minum sayang bawa tam rumah di area kaji job ini kini dah si jadi kampung sayang tidak ingat saya kerja beri buat ya kah Western system dia bukan keren pemilih sayang dia keren Western system tak kata ini dan apa ya kata penyepit saya nomor dan ikon gemah menyepit saya kerman kerman bagi mo nomor pekum mahe SDR upaya try persarung lang kawai waktu baga real mo amazing mengkersian ka UDP amazing lah play big role mo nak kata tu try beri gila soto would they win nakiba persoto ipa ba kata Semua kemen galai, ketinggalan kamu siam angkat tahi. Dan ini kembali lah kersan sitam, ikwa ya kejinjab. Angkat jingklai ini katahi menjadi ini apa? Angkat tahi, karena jingkeban jingkra, kejingkublai kebening bangi bawa Kristam nampak sayang konstruksi. Kat ni lah Kristam nggak ni pegang ni kemasuk. Baun tahu ini ialah kalau ini masuk ini kita buat akan jenis ini masuk angkat tahu. Ni dapat kasi simpan ke bakraw bagalong kajing ay buram bagajing ay ngo iublay ng tao wala kersan dan rengkat ya ka konstitusi soyong bertantang iiba ko ha dan kita amazing ni ay kublay ro konstitusi soyong para ka paide katan kajing ay tang ito andai ba uyare dan yala election dan kawanti Hendai, kita gitu kita semua tu bakra ba ukawang ti. Andai ukurannya kajing shisha. Baru hi bakra ni kiting shisha. Andai lada gitu tahu kiting shisha. Yang bakawang ti. Andai kita. Dari kiting shisha bat udon ru ya tak kesat. Kata ublay ul ai gerpang kumno bang bilan haka election bakra. Ai kublay ru i ublay dan lengkap unang yai kersan. Dan unang la penyerap ru yai bakot berkunjuru ya ka konstitusi oyong tuni. Okay. Yewe bayu no kersian barba juga UDP. Oh, lihat. Kapidan benong. Adin bau kertong jupiu latam. Mana ka tu round ba sau basandro. Ha. Nagalian juga nang ikwa bu kinidit ini terbahan antaka sayang konstitusi Tinjau kalau ka ba mesin awai ketika kajing kerang kajang ur ka bon ba ibreu nak sayang kelata malang kajing keran betul itu ada don dia kejat yang relax amle au amle samle nang yang tolong kamtip kamha kajing mengilik pajak tolong yo ing tip lima angkatai Presibun. Iya, sani am singgo wan ra ya kalawai ba panas umusing ko dai beri bana mastat kan isna betul ki syara umusing entah Wow.